إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bersyukur bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama memuliakan guru kami waktu adik ulama Usno yang kami muliakan, menghormati tokoh masyarakat, baik kami dari tim Mawis Pondok Pesantren di Arifi akan membawakan beberapa selawat, melantunkan selawat dan diiringi dengan bintang-bintang marawis. Insyaallah hiburan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dan kami dari tim selawat ingin mengajak Bapak Ibu berselawat. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada Nabi, mudah-mudahan kita dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita berselawat, mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Nabi di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim, ya Rabbi ya Rabbi shalli ala Muhammad ashraf al-badr fil kawni ashraq, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim, ya Rabbi shalli ala Muhammad akrami da'in yad'u ila al-haq, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim, ya Rabbi shalli ala Muhammad al-Mustafa as-Sadiq al-Musaddaq, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim, ya Rabbi shalli ala Muhammad ala al-wara mantiqan wa asdaq, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim, ya Rabbi shalli ala Muhammad al-afdal man bi-tuqa tahaqqaq, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim, ya Rabbi shalli ala Muhammad man bis-saha wal wafa takhallaq, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim, ya Rabbi shalli ala
ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مطلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بتبيه تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالحبيب يخشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Yeah.
الشفاعة وهذا المطلب يا نبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ظهر دين المحيا بظهور النبي أحمد. ظهر دين المحيا بظهور النبي أحمد. يا هلا بمحمد ذلك الفضل من الله يا
Thank you.
Oh
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأجمل منك لم تراه خط وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما
Alhamdulillah.